Nau mai e hoa ki te wāhanga whakaū. Welcome to the section for consolidation. Exercises. He mahi. Whakarongo ki te kōrero. Whakautua te pātai. Listen to the information, then answer the question. Tahi. Monday, August 1st. He aha tēnei rā. Ko te mane, te tuatahi, o here turi kōkā. Rua. Tuesday, April 10th. He aha tēnei rā. Ko te tūrei, te tekau o paenga whāwhā. Toru. Saturday, May 23rd. He aha tēnei rā. Ko te rāhoroi, te rua tekau mā toru o haratua. Whā. Sunday, March 31st. He aha tēnei rā. Ko te rātapu, te toru tekau mā tahi o Poutu te rangi. Rima. Wednesday, July 11th. He aha tēnei rā. Ko te wenerei, te tekau mā tahi o Hōngongoi. Ka pai. Now for some more questions. Whakautua ngā pātai. Answer these questions. There are no model answers for these questions. Kia kaha. Ono. He aha tēnei wāhanga o te tau. Whitu. He aha tēnei marama o te tau. Waru. He aha tēnei rā o te wiki. Iwa. He aha tēnei rā o te marama. Tekau. Ko te hui tāngaru te marama. He aha te wāhanga o te tau. Whakarongo ki te kōrero. Whakautua te pātai. Listen to the information and answer the question. Tahi. 9:15. He aha te taima. Kua tapāhi i te iwa karaka. Rua. 8 o'clock. He aha te taima. Waru karaka. Toru. 10:30. He aha te taima. Hāpāhi i te tekau karaka. Whā. 11:05. He aha te taima. E 5 meneti pāhi i te tekau mā tahi karaka. Rima. 10:03. He aha te taima. Tekau meneti ki te toru karaka. Ono. 3 o'clock. He aha te taima.
toru karaka. Whitu, 6:45. He aha te taima. kua taki te whitu. Waru, 2:25. He aha te taima. e rua te kaumārima meneti pāhi i te rua karaka. Iwa, 10:55. He aha te taima. e 5 meneti ki te tekau mātahi karaka. Tekau, 12:15. He aha te taima. kua ta pāhi i te tekau mā rua karaka.